kodwa abaningi bayazi khona induku esinayo la eyigobongo edliwa njengegobongo nje idliwa ibanda yomuntu makhona umuntu othwele phakathi kwekhaya umgqilazayo uthatha inhlanhlazeni nenduku le weyisokha mase ufaka inhlamvu yesibhamu phakathi ufake nesikhali monaso umbese kuhlale nawo uvuke abantu sibingelele ke babukeli beSoshangane TV isithemba ukuthi abantu ke baphilile emakhaya nhlangothi zonke zomhlaba sila endumbeni ka Dokotela uMzizi la sizozwa khona kabanzi ukuthi yinenye aphathela abantu njengoba sazi ukuthi umuntu ohlala gaye nje njalo gaye abheke kodwa kasiqale phezulu sibingelele Dokotela. Siyabingelela ababukeli beSoshangane TV. Sabonga kakhulu sithemba ukuthi ke kuyaphileka nokho. Siyaphila khehla kunjani? Hayi thina masibona nanifile ithemba liyabuya. Yebo okay. Ukuthi kuhamba kahle. So far besikade sikhuluma phambilini sikhuluma ngendaba yogeza abantu especially zonke izinto. Siqale lapho siza ukuthi kwamanye Dokotela thina inkinga kukhona ukujabulisile bayeza kodwa bona abantu. Hayi bafika khehla lama abantu kakhulu. Basuke enkalweni zonke abanye basuke eStern Cape abanye basuke eMpumalanga abanye basuke eGoli abanye basuka khona la KwaZulu Natal abanye basuke eLimpopo. Abantu sibingelele ke babukeli beSoshangane TV isithemba ukuthi abantu ke baphilile emakhaya nhlangothi zonke zomhlaba sila endumbeni ka Dokotela uMzizi la sizozwa khona kabanzi ukuthi yinenye aphathela abantu njengoba sazi ukuthi umuntu ohlala gaye nje njalo gaye abheke kodwa kasiqale phezulu sibingelele Dokotela. Hayi batheleka kakhulu khehla la. Kuhle. So eyintweni ke osuyibonile kubantu befika la Dokotela ikuphi la uthema ubheka khona bonthi kuyafanele abantu ngibabonise kulokhu ukuze bazi ukuthi mabeza kwibhafu bana babe ready lana la isiphi inkinga ubhekane nazo kubona. Khehla lami inkinga esibhekane nazo kubona omunye uthola ukuthi ufika uzothatha le bhavu leli elikhona la phakathi kwaleli khaya kuyispecial leli lenhlanga izamba nencweba nalezi ndubuke lezi ezahlukahlukene omunye ufika nje uvela unomthwalo kunento ayilanda ayilanda kwenye indawo lento yafika yaclasha aphazamisana nayo yangabe sawenza lo msebenzi okwakumele iwenze nako lokho sikubamba ngoba sehlola ngoba thina khehla lami asijwayele ukukhuluma la emsakazweni ukuthi siyahlola abantu abaningi bayazi abafika la ekhaya siyahlola kakhulu yebo khehla lami sithola sesiyabamba ukuthi kunalesimo salento ayilanda iphazamisa lempilo yakhe kakhulu gcina lokho sekusigcilaza ngoba manje sekufike kukhishwe lo moya lo ahamba nawo sigcilaza fike kiwe esigangeni thola lo moya wakho ubukhuni kakhulu fekutholakala isihlahla somlahla nkosi sekuhanjwa lapha esigangeni uzingola lesihlahla uthola ukuthi silibele kakhulu ke manje abantu abasasithole ezincingweni network ayikho ngale phasi emfuleni abantu balindile labanye bazi badube bahambe sesifika sekuthiwa ikhona abantu edebela abantu bayaphuthuma bazi bahambe izona izimo esikisibona ukuthi hayi sibhekana nazo izona ezithanda ukuthi zibe ebukhuni. Ngazo ngalila ngikhuluma ngokuthi abanye adumenshina namanje ukuthi abanye baba bavukwe izinto zabo like idlozi okumthwala sobuzima ke nokho la elikhona la phakathi kwaleli khaya kupha emfuleni. Kubalekile ukuthi umuntu mayefika la evele nabantu abadala akuchazele emkhulu performance emfuleni kwenzela ukuthi ube ready nawe ukuthi yini ongathiba ngayo ukuze kungaphambani. Kunjalo khehla lami singajabulela kakhulu lokho baningi kakhulu abanye bavukwa imoya lapha bahayize kume yonke into abanye bazaquleke khona thina izinto esinazo nathi esifike sisenze lapha sikwazi ukuthi sibhekane naloso sifo kodwa mengasitshelanga siba nezinkinga kakhulu lapho siyabona ukuthi hayi wenza umsebenzi wethu uthanda ukuthi ube kukhulu yebo khehla la manje kulokhu ke mkhulu athi ukhuluma ngogeza kugeza umndeni kwesisikhathi kugeza umuntu ngamunye mina ngifuna ukuthola kulento ukuthi umuntu mayizogeza kubalekile into achaza ukuthi noma masenihlola mawenza kanibona ukuthi lento ithinta umndeni wonke kuyenzeka nikufanele kuphoqa ukuthi ahamba ulanda wakho umndeni ugeza kunokuthi ageza yedwa ngoba ngimbuza so ukuthi abantu babe ngibuza athi umuntu engaka ogeza kaMzizi ayikho into eyenzeke umehluko kanti mhlawumbe inkinga isekhaya ayikho kena siqo. Yebo khehla lami kuyenzeka afika umuntu la ezogeza sifike sihlole sithola ukuthi ya kunomoya ohamba naye ovala into zakho ophazamisa into zakhe kodwa masithi siyahlehla siyemumva sibona ukuthi kunento eyenziwa mhlambe ethuneni lama wakhe
noma laba kwakhe noma into yaplantwa egcekeni ukuthi ayiphazamise yonke into yabo iphazamise inhlanhla abahlale bonke uthola ukuthi bafundile bonke baya-applya bayafaka ama-CV ba-applya online benza konke mhlawumbe bayabizwa ama-interview kodwa babizwa mhlawumbe abanye ababizwa nhloko afika umuntu ukhathazekile athi siqale sihlole mkhulu sithi siyahlola sibone ukuthi inkinga ile ekhaya emuva sike simsebenze lo muntu simenze lonke lo siko lo lwesuke simenza lo bese yamnika intelezi ukuthi awuhambe kuye lapha ekhaya ufike uchele ngawo le ntelezi ufike futhi seyiredu yenzi uthi ungena ubuchela ngayo bulale lo moya lo uphila lapha phakathi kwekhaya omunye kuyenzeka uthi uyabazwela kakhulu nalaba alamana nabo noma lengane zakwabo ezilaphathayo emkhulu ngicela unginike abazafike bathiphazise ngako nabo bageze ngawo ngoba manje mina sengi-strong ngedwa sengakhiwe mina ukuthi nginganganywa yilo moya simnike-ke naye afike abalekelele naye izona ke izimo esikhe sibhekane kodwa manje uma kuthi into ehaqe igceke lonke like into embele egcekeni MTI ikhona into angakwazi ukuyithola kaMzizi engafika ibolisa leyo nto esegcekeni kunjalo khehla lami iyona le ntelezi le esimnika yona makubona athi le nto umoya njenganespoki kuba nesinye ishunqisi esinamandla kakhulu afika ashunqise around umusi bese eqedile amalahle mesakhona kufaka unya kubekele senta yegceke kushunqa kweshise lespoki lesi abanye ke mabekhuluma ngento zokugeza sebekubona sekuyensakavukela umchilo wesidwaba nje ukuthi noma uba wazogeza lento yebhavu isiza uyamsiza lo muntu osuke mhlawumbe nenkinga nje general ukuthi mayehamba akathandeki kubantu mayeha semsebenzini akabe ingcenye abantu abapronothwayo yonke le nto iyakwazi umsiza umuntu kulezo zinto iyabalekelela kakhulu khehla bafike babeke nje izimo ezahlukahlukene uthotha umunye emsebenzini uhlezi enamacala omunye abantu bayamzonda bayamnyanya nomakhelwane nalabangane uvukelwa izitha awumunye uthi afike la athi hayi inkinga enginayo omkhulu nombani nje meka ngibona uyangizonda nokufunda ukuthakatha kufundela kumina sothi umunye unenhlanhla ukuthi izinto uyayibona ebusukele uyambona umuntu omgangela umthakatha ingaka agcine ekhipha legama uthi hey nokuthakatha uyabona ukufundela kumina ukuthakatha yabo izona ke izimo enjalo sothi simgezela sisusa lo sosiqalekise sinjalo isusa yonke insila esidina nesicwaqo ikhanyisa ukuthi abantu bakuthande ikunike namandla ukuthi into ozenzayo zenze zikhanya yebo into leba inweba levika ukuthi lo moya lo kade ukulandela ungabusakwazi uphinda ungengane ingako sithi lenweba mogeza ikhumule noma usondela kumakoti mawukuthi uyindoda noma umama uvakashili oncelisa lo baba ikhiphe kuwe ngoba manje izofinyela amandla yebo khehla inemgomo ekanjalo abanye nje bayazi abantu basifonela athi imkhulu bese kuphuthuma kakhulu la ungavele ngancela nayo sikhona umuthi esimthumelela wona lo muthi ufaka endishini afaka amanzi angengemaga afudumela isokhe khona lencweba yakhe ekseni uyayikhipha lencweba uyayineka uyayigada ngoba phela imfihlo yakhe mase ihwamikile umilo seyifaka ke ayikhanya akayikhama ikhipha nje emanzini evuza injalo le ndubule isona ke khehla izimo esike sibhekane nazo hayi ngiyakuzwa dokotela ngicabanga nabantu ke makukhona imibuzo abanayo bayibone inamba ngezansi bazokwazi ukuthinta baxhumane nababuzi kodwa asingenela entelezini la oxoxa khona sisengakashuthi ukuthi kukhona intelezi noma induku egayayo manje yezitha yebo khehla lami nginenyazangoma enamandla kabi la bayalaza bakubalithatha phambili libizwa ngenyazangoma ke induku enamandla ephilayo ukulwa yilwe ikudlalela ifilimu obuka le nduku uthatha nje imaki ingajabula nje mongane imaki le ndala nokuyinemela ufake khona amanzi akho angango half wemagi uyikhe ngesihloko sombese uyithele soyagovuza uyayikhulumisa uthatha imbokodo yethu uyibasele emlilweni uyibasele lembokodo yakhe izibe bovu sobuyisa lo mkhonto wakho noma umbese lo mkhulu uma ungenawo umkhonto bese lelitshe lakho selibovu sokhuluma nale nyazangoma lakho eliqhabula solola lo mkhonto la kuletshe lakho ukhwifa la ukhulume nayo lento uyiqhabula uyikhwifa ukhuluma uthi sibanibani imsumkanyoko ngikhathelo wena kade wangilandela makuumuntu mhlawumbe ufuna ukuchithela iphalisha emsebenzini ufuna ukuxoshisa noma kuumuntu ogangayo phakathi kwekhaya oneyigubho nithwebula ngoba siyabhekana nezimo ezinjalo kodwa abaningi bayazi khona induku esinayo la eyigobongo edliwa njengegobongo nje idliwa ibanda yomuntu makhona umuntu othwele phakathi kwekhaya umgqilazayo othatha inhlanhla zeni nenduku le
uyayisokha mase ufaka inhlamvu yesibhamu phakathi ufake nesikhali monaso umbese kuhlale nawo uvuke ekuseni iqungu uyikhulumisa uyiphuza uphalaza phalazela emgodini asifuni ukukhuluma kakhulu kodwa abayithathile sike sibatshela ukuthi kuyophela insuku ezintathu kunjani kulowo muntu loyo mawukuthi uthatha ngempela usebenza ngenhlanhla zawo wenza nanemsebenzi ababize babe nezinkinga kushona abantu sibaqedile kakhulu ngaleyo nto ukufazi moto aphelele konke kusho bafuna udinqigi kodwa ke leyo ke mawu suqinisekisile ukuthi kunomuntu othwebile izinhlanhla zene emndenini umuntu ke sebenza emndenini isetshenziswa nje ibande ufuna umuntu okwazi ukuphalaza abanye abantu abasinika inkinga la bafika ngoba ukuphalaza bakwazi nalo ke lenyaza ngoma ke silakhe ezimene njalo besilekelela bona labo bangakwazi ukuphalaza ukuthi abasebenzele lenyaza ngoba ninamandla kakhulu meke duzane kwakho umshaya umvuthela kahle ngawo uthothi usebenza naye hayi uyambona ukuthi uvuke kuseni indoda engathi iskibha semsithelwa amanzi ingakwazi ukuhamba igcina khona phansi kodwa manje hayi ukuthi khehla lami sigqugquzela ukuthakatha umuntu osuke ebhekene nenkinga thina silwisa abantu ababhekene nenkinga abangasazi ukuthi baza kwenzenjani yizona ke khehla lami kwamanye khona ukuthi uthi uyayisesha indaba yakho yalandela ukuthi ha umthakathi le uyigangela uyohlukumeza abantu asimdingi umuntu onjalo sifuna umuntu thina othi hey ngisenkingeni angisazi ukuthi ngizokuzovika into enjalo khehla la okay mkhulu mhlambe okunye ke ofisa ukukushare nabantu bakho la kwi social TV ofisa bakwazi ofisa mhlambe bakuqonde nje njengoba usebenza uqhubeka kuya phambili yebo khehla la esingakusho khehla lami kuningi siyagaya kakhulu njengoba kokunye kade sibanikeza kona besibaqashisela ngempondo la abanye sibanikeza igubho abanye sibanika amabhodlela abanamabhizinisi abanye bajabulela ukuthi ziyabasebenzela bagcina sebenza hayi mkhulu ngicela ukukuthatha kuyo ngisebenzele okuphela ngoba ngiyabona ukuthi kuyasetshenzwa khona ngiyindoda yaseGoli kade ngifonele ensukwini isithi hayi mkhulu ngicela ukuthi ngivele ngifike ngizokhokha inkomo yakho ngivele ngikuthathe ngithi mina hayi fike nako la sikubike lokuthi hayi anisabona bala kaMzizi seni abasibani bani ukebumehluko dokotela mhlawumbe kunqamule usakhuluma ukebumehluko phakathi komuntu oyithatha permanent nomuntu oyiqashayo umehluko khehla lami awukho otheni ngoba lento sesiyiphakamise ngendlela efanayo asike sithina nje kuba isidalo ukuthi isidalo phela sami ukuthi sinamandla ngoba phela nami ngakhiwe njengoba ngiyinyanga shuthi lento ipoka kakhulu ngoba ibizwa ngami yabo phela nezibongo futhi ibongelwa ngale zibongo zami uyibongela ngazo ukukhuluma naye ekseni uyitshela ukuthi kusile angeke ngizibone ethaveni nje so uyakhulumisa uyatshela ukubongela ngale zibongo zakho so uyaphakela sekuyagcwala la bona kuzwa lezibongo zami manje wena bese sesikunika ngeke uzusho lezibongo lezi kwaphela uyongisebenzela okuphela ngoba ngiyabona ukuthi kuyasetshenzwa khona ngiyindoda yaseGoli kade ngifonele ensukwini isithi hayi mkhulu ngicela ukuthi ngivele ngifike ngizokhokha inkomo yakho ngivele ngikuthathe ngithi mina hayi fike nako la sikubike lokuthi hayi anisabona bala kaMzizi seni sabona kambe kona khehla lami isidalo sami sosukumisa lamabuthana nami nginamabutho wami engihamba nawo angamele lezikhwama zami iwona lamabutho engibona ukuthi mina aphakamisa kanjalo ngoba abanye bakubathi bebeyithathile le moya bakubaphuphe kufika abantu ebusuku bethi hayi sisuka kaMzizi sizolwa siningi izimo esibhekana nazo khehla kubantu abathatha le abanye izangoma zike zifike zizithathe la ziyosebenzisa ngibona kuzwani kakhulu nalabo abayizangoma ubone sekulethile sethukile fike kuseni la engafonile sekuphethe ubasket sethi hayi mkhulu ngicela ukuyiletha ukuthi yambuza hayi angasho kanti ubonena amaphupho kuyalwa phela lo wathuka yena wathi hayi kuzolwa kanti kona kusalwa izimpi ukubhekene nazo mhlambe kunezidalo eziphenduliwe la ziyalwa zithi hey umuzi wethu lo wasenifuni la hayi akuhlehli lokwami ke mina kuqangiswe kakhulu sekubusa kona mase kufikile kodwa nako kubusa kahle ngendlela ukuthi akuzophazamisa muntu manje idlozi la lapho uthola ukuthi nalo li strong ngendlela ukuthi alifuni imimo wena uzogcina sewudosa lesimo sokulwa kwabo wena uthuke ukuthi hayi lento izoqeda abantu la kanti akhuluzo ngeke ufe umuntu egcineni fayinondle lento iniphakele inika imali so ngazi indlela omkhulu uthi khona isikhathi ofuna usilinde kancane wayekunikeze lento ezoqalisa nje lo wawo umsebenzi ubekezela before isebenza kakhulukazi nje mozofika khehla lami lento uyishisela impepho uyibike
izoxabana lento engathi ungafika nje lento ukubeka ukuphahlele wena. Okay. Ungafiki ukubike ukubeka laba bayizangoma ubone sekulethile sethukile fike ekseni la engafonile sekuphethe ubasket sethi hayi mkhulu ngicela ukuyiletha ukuthi yambuza hayi angasho kanti ubonena amaphupho kuyalwa phela ekhaya futhi la kunedlozi khona engathi ungakwakhela nje bawukuthi kunedlozi ukwakhela indlu yakho utshele ukuthi hayi bongele ngale ibongo zakho utshela ukuthi hayi nayo indawo yakho ozohlala kuyona sifuna ukuthi la ekhaya imali ayikho sifuna imali ndoda ungakulumbanisi nedlozi idlozi ngoba kufaka izinto ezibukhuni kakhulu lapha vele into ezibukhuni kuyashayisana nedlozi into